Ekitabo ky'omubuulizi eshuura ya kana ebi n'enaku z'omunsi kandi kagaruka nareeba eby'okuhata byona ebirikukorerwa ahansi y'izooba. Nareeba kurra oku abarikuhatwa batiine kihumuriza, obushoborozi bwinwe abo barikubiita kubi kandi batiine w'okubahumuriza. Nateekateeka nti abafu abafiire bahiriirwe okukira abahuriire abakiriho. Konka orikubakira bombi n'otakabahoga kandi otakareebaga bibi ebirikukorwa ahansi y'izooba. Bwanyima nareeba emirabanamu yoona n'eby'emirimo y'obuhangu byona ko nibyo bireetera omuntu okugirirwa mutaahi w'eihari. Kandi ekyo nakyo ni busha n'okwitanira omuyaga. Omushema ayefumbata asigarira okwerya. Oruhi rumwe rwijwire obusingye niruyita empi ibiri ezijwire emirabanamu n'okwitanira omuyaga. Kandi hoona nkagaruka nareeba busha ahansi y'izooba. Omuntu otiine waabo n'obu yakuba omutabani nari mwine ishe. Konka okufa kubi kwe kutiine bugarukiro kandi amaisho ge gatakahagaga butungi haza takeebuuzaga ati bitu obu nfa kubi nti mpendekyera ki ekinzibira kweshemeza. Ekyo nakyo ni busha n'emirabanamu mibi. Ababiri nibakira omwe ahabw'okuba baheebwa ebihembo birungi ahabw'okufa kubi kwabo. Ahakuba kubagwa omwe ayimusya mugyenzi we konka ogwo ari omwe wenka akabura kimusya areeba enaku. Ekindi ababiri kubabyama hamwe batagatirwa mbwenu omwe naabaasa ata kutagatirwa ari wenka. Omuntu n'obu yakusingura omwe ababiri takababaasa kandi omurunga gw'enyabushatu tigucweka juba. Omutsigazi omworo w'obwengye naakira omugabo okuzira omushema otakyenda kuhaburwa n'obu yakuba yarugira omu kihome akaza aha ngoma nari yaziirwa ari omworo omw'ihanga rye. Nkareeba abantu boona bahuriire abarikugendagyenda ahansi y'izooba bemereire aha rubaju rw'ogwo mutsigazi owabaire naaza kuhungurira ogwo mugabe. Abantu obu yabaire naategyeka bakaba bari baingi batiine bugarukiro. Konka abarikukurataho tibarimushemererwa. Buzimazima ekyo nakyo ni busha n'okwitanira omuyaga.